twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi mudahwema gukurikira ibiganiro byacu. Ni ibiganiro bigenda bigaruka ku makuru aba ari kuvugwa hano mu Rwanda, by'umwihariko mu ikipe ya Rayon Sport. Ndagira ngo mufate umwanya mushimire ekipe ya Rayon Sport kuko iguze umwataka ukomeye cyane. Ni umwataka wakiniye ikipe y'igihugu, ni umwataka watwaye ibikombe, ni umwataka ukomeye. Wumva ngo umwataka ukomeye, wumve ngo ni umwaka ukomeye. Muri aka kanya tugiye kuba twababwira byinshi kuri uyu mwataka. Profile ye ihagaze ite, mu ikipe ye yakiniraga, aje muri Rayon Sport gukora iki, aguzwa ngahe, nibyo tugiye kuba twaganira muri aka kanya. Nizere ko wakanze subscribe hano kuri Kigali Sport 5/5, ubundi bwo uzajya ubona izindi transfer nk'izi ngizi zikomeye cyane mu ikipe yanyu mukunda ya Rayon Sport 5/5, 100%. Rwose transfer tuba tuzifite zabaye nizo ikipe ya Rayon Sport ibirimo ibiri gushaka rwose 5/5. Nyuma yo kuba yakiharira isoko hano mu Rwanda, ejo murabizi ko aribwo yasinyishije umukinnyi wo mu ikipe ya Mukura Football Club, bamwita Zuberi. Yongeye gutikiza umujyi wa Kigali, bamwita Adama Traore. Uyu Adama Traore kuva mu gihugu cya Cameroon. Rwose Adama Traore ubu tuvugana ari hano mu Nzove, ari gufiringa akayaga kariya mu Nzove. Rwose Adama Traore, uyu musore ni umusore udasanzwe kuko yakiniye ikipe y'igihugu ya Cameroon imikino igera kuri 52. Rwose ayitsindira ibitego 22. Uyu mukinnyi Adama Traore, ndagira ngo mbabwire ko kuri iki gicamunsi hari ku isaha y'isa 12. Rwose uyu mukinnyi Adama Traore nibwo yateretse umukono ku masezerano ya ekipe ya Rayon Sport. Biravugwa ko agomba kuba yatangirana na Rayon Sport imyitozo hariya kuri 29 z'uku kwezi kwa gatanu. Rwose azaba atangira imyitozo akina nka nimero 10. Rwose ni umwataka kabuhariwe kabisa, ni umwataka ucincundura, ni umwataka nk'uko agenti we yagiye abisobanurira Rayon Sport, na Rayon Sport yabyitangarije yo yagiye yakomeje kuba yamureba mu mikino uyu mukinnyi yakinaga igiye itandukanye. Metero imwe santimetero 78, ibiro 79 kabisa, bijya kungana na metero. Uyu musore udasanzwe ufite imyaka 29 kabisa, yamaze kuba yatereka umukono ku masezerano ya ekipe ya Rayon Sport. Ni amasezerano y'imyaka 2, azajya ahembwa asaga $1,800,000 by'amanyarwanda. Rwose muri $1,700,000 ikipe ya Rayon Sport izakoresha uyu mwaka ihemba abakinnyi ndetse na staff. By'umwihariko hazaba harimo miliyoni z'uyu mugabo. Rwose $1,180,000 azaba arimo y'uyu mugabo 5/5. Uyu musore ayahawe, avuga bamuhaye imodoka izajya imutwara imuvana mu rugo aho azaba ari acumbitse, ikamugeza hariya rwose ku kibuga. Uyu Adama Traore, reka ibya Adama Traore tuba tubihagarikiye aha. Zari sport update byinshi muragenda mubihabwa n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Ese buraza kumwereka byeruye byemewe n'amategeko abakunzi ba Rayon Sport ryari? Ariko biri kuvuga ko uyu munsi nijoro rwose bari buze kuba bamumurikira abakunzi ba Rayon Sport.